Teliamura administration ni Luwajijakma bai road safety months noti Dalbidal Tangbwtang Yago Naharjakha Phasalo Teliamura Thanani Assam-Agartala Lahar Kotor road safety noti Khlaijakha awareness. Asolo manjaka Teliamura ni DCM eba district transport office ni director Shanti Burma SDPO Vikas Debormano Khoboi MBI police ni atong rok. Teliamura PSP Thanani andaro garai long karmagali kana video senior MBI traffic police di ada dan Khlaijakha mau masuk ka jiru fatal man all over Indian chali tongo jegula detective ngo mangkai tongo hain kayo take case kala kala chalo sungni mono sanan sungnayo jara bike chalakai helmet puri chalaki sai speed over speed chalaki limit speed chalaki jate niji accident kai bini family itu aro to baden ngai ei buni bo injur ngong nai amno ina sangsao jwag nai gari ta chalak di over speed ta chalak di te overtake kai ta chalak abong kai accident nam chan Teliamura ni simihar mani kokthum Chini Khorang.